Tugarukanye andi makuru mashya yo kuri uyu munsi wa mbere tariki ni ya mbere ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2026. Reka duhite twihuta cyane rero amakuru yo kwizerwa. Reka tubanze duyahere ku makuru y'imirwano. Abarwanyi ba M23 kuri axe ya Kaziba kuri axe ya Katoyi bakomeje kugenda bihuta cyane bakubita hababaza ingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo na FDLR. Kuri inshuro amakuru akavuga ko za ramforo z'abasirikare b'abarundi bari baje kugira ngo bakumire M23 itazagira Kazinga ndetse na Gatoyi. Izi ramforo zamashije guhinduka ubusa kuko abarwanyi ba M23 ngiye kukwereka uko bari kubigenza hariya muri territoire ya Masisi kuri axe ya Kazinga na axe ya Katoyi. Kugeza ubu urugamba rwaba rugeze he? Ese kugeza ubu abarwanyi ba M23 basigaje iki kugira binjire muri centre ya Gatoyi? Basigaje iki kugira binjire Kazinga? Aya makuru ndaje nyakugezeho. Turaza kugaruka ku rupfu rwa General Mutayomba ku munsi w'ejo. Ntago nigeze mboneka kuko nari ndi kuruhura umutwe, ariko nabonye andi makuru yisumbuyeho usibye urupfu rwa General Mutayomba. Amakuru ari kwerekana ko abandi ba generali ba Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru ko byagenda kose nabo bagomba kwicwa igihe cyose badashize intwaro hasi. N'aba generali barimo ba Kigingi, abarimo ba General Guido Shimurayi n'abandi bagiye batandukanye bakagiri n'abandi, nimudashira intwaro hasi rwose drone za M23 ntago buri muze kuza kuzikira, kuko rwose nimudashira intwaro hasi namwe muraza gusanga General Mutayomba. Aya makuru rero ndaje nyakugezeho turebere hamwe imirwano kihagaze kugeza ubu. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC Wazalendo abarundi babonye abarwanyi ba M23 basa nkaho babagoye cyane kuri axe ya Kazinga ndetse na Gatoyi, ubwabo bakabona ko badashobora kuza kuyihagarika. Ubu ngubu rero batangiye andi mayeri yo kugaba ibindi bitero ku zindi axe zigiye zitandukanye, harimo no gushaka gufunga umuhanda, ariko nyamara ntago M23 iri kuza kubibemerera. Nibihe bitero rero FARDC Wazalendo abarundi FDLR bagabye ku yindi axe kugira barebe ko bajijisha M23 iri kuavansa kuri axe ya Katoyi ndetse na za Kazinga. Ibi bitero FARDC ibigabyehe ndetse inzira babashije gufunga kugeza ubu ni iyihe? M23 yo iri kubigenza gute kugira ngo ibashe gufungura izo nzira? Wazalendo bafunze ubona ko bashakaga gukatinga igice kimwe cya M23 kigasigara hirya ikindi kigasigara hino. Wazalendo FARDC abarundi bafunze umuhanda, nyamara twaje kumenya andi makuru yisumbuyeho kuri ingingo turebere hamwe urugamba rwo muri territoire ya Masisi. Ariko ku rundi ruhande turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu ntago byorose muri Kivu y'Amajyepfo, imirwanire komeye cyane muri Plaine de Ruzizi. Ese hano ni M23 yongeye kugaba ibindi bitero cyangwa se ni FARDC Wazalendo? Kugeza ubu urugamba rwo muri Plaine de Ruzizi rwaba ruhagaze gute bakonzi b'inkuru mpamo official? Turagaruka kukuri kubivugwa kuri General Amuri Yakutumba. Numvisha abantu benshi babivuga ati General Amuri Yakutumba rwose yitabye Imana. Nanjye ndaje mbahe version yanjye inshingiye ku makuru rwose mfite hano, na makuru y'imirwano turi bwibandeho. Ariko ku rundi ruhande turagaruka ku ntambara za politike na diplomasi. Amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu zamashije guha umugisha icyifuzo cy'uko Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bishobora kwigenga bigatandukana n'uruhande rwa Kinshasa. Ni gute rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro zamajije guha umugisha kuba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ibi bice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23 bishobora kuzigenga? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubiha umugisha gute? Nakunze kubibabwira ko intare za Sarambwe zitazava muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, ahubwo Kinshasa nikomeza kwinangira izashiduka Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bibaye igihugu cyigenga gitandukanye na Kinshasa. Ubu ngubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kubiha umugisha. Aya makuru ndayafite hano imbere yanjye. Turaza kunyarukira no kuyandi makuru agiye atandukanye akomeza kuvugwa mu ntambara za politike na diplomasi, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kuvugwa ku mirongo y'urugamba ntababwiye mu ngingo. Ariko mu kanya turaje duhite tuyarambura. Mbere yuko twihuta rero ndagusaba gukora like kuko bituma Google dukorera recommendation aya makuru yacu kayageza ku bantu benshi bashoboka. Mukoresha ya bino biganiro mu bisangiza abandi, mukore subscribe kandi tureko twagera ku bihumbi 30. Dushimira cyane ababigenje gutyo bakinjira mu muryango mugari w'inkuru mpamo official banadufasha kwaguka. Nawe niba ukunda inkuru mpamo official rwose ukore subscribe kugira udufashe kwaguka, ariko cyane cyane ukore like kugira aya makuru yacu Google yageze ku bantu benshi. Iyo niyo nkunga ikomeye cyane tuba tugusuye tugusaba nk'umukunzi w'inkuru mpamo official. Tubaha ikaze rero abakunzi bacu muherere muri aka karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, za Mozambique, Central Africa, Sudani y'Amajyepfo. Turabasuhuje tubahaye ikaze. Inshuti zacu zerere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Kansas, umugabo witwa Pablo muri Leta Indiana, Gatera Joseph turabasuhuje cyane. Ku rundi ruhande n'izindi inshuti zacu zerere ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Asia. Ubwo rero turabasuhuje tunabaha ikaze muri aya makuru. Reka duhite twihuta cyane turasa ku ntego, ariko tubanza guhera ku makuru avugwa ku mirongo y'urugamba mbere yuko tujya kuri afere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye guha
umugisha icyo bita Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo kuba byahinduka ibihugu byigenga. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuki kuri inshuro zifashe kino cyemezo? Bakunzi b'Inkurumamo Official, mu kanya rero turaje duhite tujya kuri ingingo mu buryo bwiza tuyirambura, ariko nk'uko bisanzwe ukuntu tubigenza hano ku Nkurumamo Official, reka tubanze duhere ku makuru y'imirwano mbere yuko tujya kuba abajenerali ba Wazalendo bakomeje kugenda bicwa na M23, mburira abandi barimo abandi batandukanye ba Wazalendo igihe badashize intwaro hasi ko bashobora kuza nabo kwicwa ku rundi ruhande. Reka tubanze twirebere hamwe ku makuru y'imirwano. Tubanze duhere kuri axe ya Kazinga. Abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bisubiza uduce tugiye dutandukanye. Ingabo za FARDC Wazalendo abarundi FDLR bari bamaze igihe babambura ubwo bageraga mu nkengero za Rubaya. Nababwiye uburyo abarwanyi ba M23 bari bamaje kugera muri Ruki ndetse bamaje gufata umusozi wa Mulema. Ubu ngubu rero tubanze duhere kuri axe ya Kazinga. Na makuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 agace ka Kazinga ubu navuga ko gasa nkaho kamajije gufatwa, nubwo abarwanyi ba M23 batarinjira muri centre ya Kazinga, ariko reka nse nkwereke uko bihagaze. Nta barwanyi ba M23 ubu bamaje kugera mu birometero bitarenze 2. Ibirometero 2 bitarenze rwose nibyo babura kugira bahite binjira muri centre ya Kazinga. Urumva rero ahantu M23 yavuye ikabigeze mu birometero 2 bya centre ya Kazinga. Iyi Kazinga ntacyo nyijeje, gusa nuko abarwanyi ba M23 ejo bari kuruhuka. Amakuru akavuga ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere nabwo bari kuruhuka, ariko isaha n'isaha mushobora kumva bagabye igitero simusiga. Iyi centre ya Kazinga yo ntacyo nyijeje, niba nkubwiye ko habura ibirometero 2 gusa kugira abarwanyi ba M23 bagere muri centre ya Kazinga. Mwe murumva centre ya Kazinga isigaje iki? Andi makuru kandi ari kugenda yerekana ko bano barwanyi ba M23 bari kugenzura agace ka Karere. Aka gace ka Karere abo barwanyi bamaze kugafata akace ndetse n'agace ka Kadahandwa. Karere Kadahandwa intare za Sarangwe zamaje gufata tuno duce. Ubwo aho ngaho ni kuri axe ya Kaziba. Ubwo Kaziba yo ntacyo nyijeje. Ku rundi ruhande kandi nyuma y'abarwanyi ba M23 bakuriye FARDC abarundi Wazalendo FDLR mu nkengero za centre ya Ruki, nakubwiye ko bano barwanyi bari bakomeje imirwano ikomeye cyane hariya ku musozi wa Mulema, ndetse nkubwira ko umusozi wafashwe ari naho Generali Mutayomba yarasiwe. Ibyo turaje tubigarukeho mu kanya, reka banze nguhe update zigezweho. Amakuru avuga ko intare za Sarambwe zakomeje ubu ngubu zikaba zigeze mu marembo ya Nguluru. Nguluru rero navuga ko rwose nta gisigaye igomba kuvamo, kuko abarwanyi ba M23 bari kuyirebera mu kilometero kimwe Nguluru. Ndetse hari n'amakuru avuga ko ahubwo Nguluru abarwanyi ba M23 bashobora kuba banayatatse Nguluru, kuko nyemeruka baburi kilometero kimwe. Kugeza ubu nta ndi makuru ndabona yisumbuye, ariko niko bimeze. Kandi izi ni update zihutirwa rwose, update amakuru mashyashya. Abarwanyi ba M23 nyuma gufata Mulema ndetse bakomeje bagafata utundi duce turi hagati aho ntibuka neza, ariko iyi Nguluru nayo navuga ko nayigereranye na Kazinga. Kuri abarwanyi ba M23 bari mu birometero 2 bya kace ka Kazinga, ndetse amakuru akerekana ko ari nako bimeze kuri Nguluru. Ni nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bakoze operation zidasanzwe. Kugeza ubu umusada w'ingabo z'u Burundi zavuye muri Kivu y'amajyepfo zamuka muri Kivu y'amajyaruguru ntacyo uri gukora imbere ya M23, kuko ahubwo abangaba b'abarundi bari guhura n'ibyago bikomeye cyane muri territoire ya Masisi. Bari gufatwa amatekwa, intwaro zabo zarafashwe cyane cyane ku musozi wa Mulema. Ariko andi makuru aravuga ko bw'abarwanyi ba M23 bavaga ku uyu musozi wa Mulema bavansa berekeza Nguluru, hari ingabo z'u Burundi nyinshi zahakubitiwe, izindi zifatwa mpiri. Mbese matekwa M23 ifite z'abarundi kuri inshuro rwose muzazibona nizerekana ni nyinshi cyane, harimo za Sud Kivu. Nika makuru akomeje kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande kandi reka tubanze tugaruke gato kuri ya makuru avugwa muri iki gitondo y'imirwano. FARDC nakubwiye ko na Wazalendo n'abarundi na FDLR babonye ko abarwanyi ba M23 bari kwihuta cyane kuri axe ya Kazinga, rwose bari kwihuta cyane kuri axe ya Katoyi. Atereka tubagabeho ibitero turebe ko twabatesha umutwe, byibuze baragabanya umuvuduko wabo kuri iki cyerekezo. Ni muri urwo rwego rero mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi wa mbere tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 2026 abarwanyi ba Wazalendo abarundi FARDC na FDLR bagize gutya bagaba igitero ahitwa hehe, bagamije gufunga umuhanda uva Nyabyondo ujya Gasheberi na Kibati. Bagerageje kufunga mu gitondo kuko bagabye ibitero a partir y'agace kazwi kukabatwa kubatwa murahazi hano. Amakuru ari kuvuga ko FARDC FDLR Wazalendo bahagabye ibitero. Icyo bari bagamije rero niki, nuko hano hari inzira zituruka Nyabyondo zerekeza wa muhanda werekeza muri Walikale za Kabati na Gasheberi. Bari bagamije no gufunga uyu muhanda a partir y'ahitwa
kubatwa. Ubwo rero icyo bari bagamije niki, hari force z'abarwanyi ba M23 ziri hirya za Kibati na Gasheberi, hakaba n'izindi force z'abarwanyi ba M23 ziri inyuma hano za Nyabyondo. Nufunga rero uyu muhanda mu hagati ushingiye hano cyangwa se a partir ya Kabatwa cyangwa se a partir yo kubatwa, ni ukuvuga ko abarwanyi ba M23 bari Gasheberi na Kibati hirya za Walikale ku rugabano na territoire ya Masisi, urabo batandukanyije n'abandi barwanyi ba M23 bari Nyabyondo. Nico rero FARDC wazalendo bashatse gukora, nyamara abarwanyi ba M23 bahise bazana umusada bihuse cyane, baravuga ati ntago twakwemera ko force zacu ziri Gasheberi na Kibati muzishira inyuma, noneho mugakatinga izindi force zigasigara Nyabyondo n'ahandi hatandukanye. Ati ibi ntago byashoboka. M23 ibonye ko byaba ari ibintu bikomeye cyane, ihita bagabaho ibitero, ihita bakuramo hano uyu muhanda wamaje gufungura cyangwa se wamaje gufunguka. Ni ukuvuga ngo connexion cyangwa se no kuvuga ngo connexion y'abarwanyi ba M23 bari Gasheberi ya Macumbi ndetse na Kibati yongeye kugenda neza cyane n'abandi bagenzi babo bari Nyabyondo, kuko urumva ko hano a partir yo kubatwa FARDC wazalendo na FDLR bari bahafunze babyutse bahafunga, ariko M23 ibakubita inshuro. Ku rundi ruhande ariko turanyarukira ku makuru agaragaza ko kuva ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba ahitwa Kibati wazalendo FARDC FDLR rwose bagize gutya, baravuga ati ntare za Sarangwe zikomeje kwihuta hariya kuri iriya axe ya Kazibana ndetse na Gatoyi. Reka natwe tubace Ruhinga rwose turebe ko twabagabaho igitero hano Kibati tuhafate. Ni muri urwo rwego rero bagabye ibitero kuva ku masaha y'ejo nimugoroba, bagaba ibitero hano Kibati herereye hano ngira ngo ni muri groupement ya Rubereki hano muri territoire ya Walikale, ariko ku rugabano neza na territoire ya Masisi bahagabye ibitero. Rero amakuru akavuga ko imirwano yabaye yari kumvikanamo intwaro zikomeye cyane, izoroheje nizo FARDC yazanye intwaro zikomeye ndetse n'izoroheje. Imirwano impande zombi zari ziri gusubizanya ku rwego rwo hejuru. FARDC wazalendo FDLR bashaka gufata kano gace ka Kibati, ariko abarwanyi ba M23 ntago babakundiye kuko ibi bitero babisubije inyuma. Nta makuru avuga yuko rwose hano za Kibati abaturage batuye mu gace ka Gasheberi ya Macumbi na Habula na Gasheberi ya Macumbi, abaturage bari bagize panike ku rwego rwo hejuru, bavuga ati imirwano turi kumva muri Kibati, ibi bitero bya FARDC wazalendo na FDLR aho bafashe Kibati natwe ntago batumerera nabi hano muri Habula ndetse na Gasheberi. Ariko nyamara amakuru ari kuvuga ko umugambi wa FARDC wazalendo FDLR kuri Kibati ku munsi w'ejo ntago byakunze, kuko bakubiswe bagasubizwa inyuma. Hano ngaha M23 ihafatira intwaro, ihafatira za mateko, asize mateko M23 iri gufata kari nyinshi cyane muri iyi minsi. Iraza kuzigenza gute bakunze inkuru mpamo official. Ku rundi ruhande kandi niko FARDC wazalendo bagize gutya na FDLR bagaba n'ibindi bitero mu gace kazwi nka Buhimba. Agace ka Buhimba nako bakagabyeho itero. Imirwano yarayibaye mu ijoro ry'ejo kuwa cyumweru tariki ya 31 hano Buhimba. FARDC wazalendo na za FDLR bahagabye ibitero bagira ngo bakuremo ibirindiro bya M23 biri hano Buhimba, nyamara byaje kurangira intare za Sarambwe zibyitwayemo neza. Bino bitero bisubira inyuma birukanka rwose muri za Walikale. Ni kamakuru ahagaze, iyo niyo imirwano iri kuvugwa muri territoire ya Masisi. Gusa kuva ku munsi w'ejo M23 ntago iri kugaba ibitero cyane, bameze nk'abari kuruhuka. Ariko nakubwiye ko uyu munsi nifata icyo bita igashira urutoki muri sefu yikazinga, ndetse na Nguluru ntago biri buraremo, ndetse na Gatoyi ntacyo mbyejeje. Ni kamakuru ahagaze. Gusa abantu iyo barwana hari igihe baruhuka bakanapanga izindi plan nshyashya. General Mutayomba ati yapfuye ntiyapfuye, ngewe ku makuru nakure yo kwizerwa nubwo jo ntakoze, kuko nabonye jo ku cyumweru ariko byari biri gutrendinga cyane. Amakuru yo kwizerwa aravuga ko General Mutayomba yarashwe na drone ya M23 yarari hariya ku musozi wa Mulema, ndetse kimara kuraswa ntabwo yahise yitaba Imana, ahubwo bamujyanye ahitwa Walikale mu bitaro byaho basanga ntibikunda, bahita bamujyana Beni aho yahise yitaba Imana. Gusa andi makuru ari kuvuga ko ari General Mutayomba, ariko twebwe twaje kumenya ko atari General Mutayomba gusa, kuko General Mutayomba yapfanye n'abandi bakoroneri n'abagenerali ba wazalendo bari kumwe hano ku musozi wa Mulema, harimo n'abashinzwe kumurindira umutekano. Gusa ntabwo turamenya amazina yabo, ariko General Mutayomba ntabwo yapfuye wenyine. Hari abakoroneri bo muri za Nyatura muri wazalendo, harimo n'undi mugenerali uri kuvugwa. Urumva rero ko atari mugenerali Mutayomba gusa, harimo abakoroneri n'undi mugenerali n'abari bashinzwe kubarindira umutekano. General Mutayomba rero yishwe n'iki? Uyu mugabo ngo ntabwo yifuzaga ko M23 ifata umusozi wa Mulema, noneho arangije yegera imirongo y'urugamba ngaje gukomanda, drone za M23 ziramuhitana. Ubu ngubu rero amakuru ari kwerekana iki? Amakuru ari kwerekana ko wazalendo, abayobozi ba wazalendo barimo ba General Gido Shimurayi, barimo ba General Kijingi, barimo abitwa ba Kagiri, barimo abitwa ba Delta na abitwa ba Macano. Mwebwe ni mutamanika intwaro ngo mushira intwaro hasi,
muvuga ati intambara turayihagaritse twemeye kwiyunga kuri M23, ndababwiza ukuri ko aho muzajya hose rwose drone za M23 ntago muzazikira kuko izi ntago zihusha, kandi amakuru dufite nuko M23 bafite gutya. Kubwizo mpamvu rero mumanika amaboko nyuma ya General Mutayomba nimwe muraza kuza gukurikira. Mbere ko dukomeza n'andi makuru akomeje kuvugwa y'imirwano muri Plaine de Ruzizi, reka tugaruke gato kuri iyi affaire y'intambara za politike na diplomasi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye guha umugisha icyo bita Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ko bishobora kuba byakwigenga. Iyi nkuru yabiteye gute rero bakunzi b'inkuru Mamo Official? Amakuru ari kwerekana ko muri gahunda ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze igihe buganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande kandi abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika banaganira na Alliance Fleuve Congo. Ubu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuganira na Tshisekedi ariko zikanaganira na Alliance Fleuve Congo. Bihagaze gute rero? Ubu ngubu amakuru aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaje kugira inama Tshisekedi yuko yareka biriya bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bikagenzurwa n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane kubera iki ni iwabo, ni uduce tw'iwabo bakomokamo, bano n'abarandofone muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ni iwabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zabwiye Tshisekedi ati se reba igihe imyaka ishize iyi ntambara, izi ntambara ziri kuba igihe cya RCD Goma, igihe cya CNDP M23 na gatatu nako ya 12 yo mu mwaka wa 2012 na 13 abo n'abarandofone bari barwanira uburenganzira bwabo, ndetse reba n'ubu ngubu baragarutse ku nshuro ya 4 ati izi ntambara zigiye kumara imyaka irenga 30, ati kandi izi ntambara bigaragara ko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda koko bafite ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ni nabo benshi bahungiye mu Rwanda, muri Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikereka Tshisekedi ko zifite impunzi nyinshi z'abarwandofone. Ati rero bigaragara ko aba barwandofone bisaba yuko kugira ikibazo gicemuke biriya bice bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo mwabibarekera, kuko bamaze imyaka myinshi barwana basaba uburenganzira bwabo, ntago bigeze babubona, niyo mpamvu bakirwana. Ati rero kugira iki kibazo tugikemure mu mizi, President Tshisekedi biriya bice bizagumamo M23 natwirwanaho, kandi narabibabwiye abantu barapinga, ariko namwe muzabibona. Ku rundi ruhande kandi kugeza ubu na Alliance Fleuve Congo irabizi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabibemereye yuko biriya bice bazabigumamo. Ubwo rero murumva ko biri gusabisira ku cyo bita leta yigenga, ariko amakuru akomeje kugenda byerekana muri Plaine de Ruzizi ibintu birakomeye. Ubwo dusubiye ku makuru y'imirongo y'urugamba, Plaine de Ruzizi FARDC na Wazalendo bari kurwana kuva ku munsi w'ejo, bari kurwana bapfiki. FARDC yasabye Wazalendo kuva muri Plaine de Ruzizi. Wazalendo ntago bari kubyumva, cyane cyane umugabo witwa General Fieka Adui James. Andi makuru akavuga ko amafaranga ngo umuyobozi w'igisirikare cya Kongo muri region 33 yagombaga guha Wazalendo ntago yabahaye. Ikindoro cyo kubavugana ngo muve muri Plaine de Ruzizi mugende mwizingire mu gace ka Runingo tubadezarume n'amafaranga. Umuyobozi w'ingabo za FARDC muri region 33 atari guha Wazalendo bakamejeje bari kurasana na FARDC, kandi amakuru ari kuvuga ko FARDC nabo bari gupfa mu buryo butoroshye. Nubwo Wazalendo bari gutakaza ariko nabo bari gupfa. Iyi ni imirwano ikomeje kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Plaine de Ruzizi ku bigendanye na General Amuri Yakutumba. General Amuri Yakutumba biri kuvugwa ko yitabye Imana, yaba yararashwe na drone za M23 natwirwaneho muri Plateau ya Uvira, ariko ngiye kugeza ubu nta confirmation ndabona kuri generali Yakutumba. Bikavugwa ko yarashwe na drone ya M23 natwirwaneho muri Plateau ya Uvira, ariko bikavugwa ko yagiye kuvurizwa i Burundi ngo umurambo we waraje, ariko ngiye nta confirmation ndabona kuri General Amuri Yakutumba. Biri kuvugwa n'abandi, ariko ngiye confirmation yanjye biraza gusaba ko banza kuza gucukumbura kugira nze kumenya aho biva naho byerekeza. Ku rundi ruhande kandi yandi makuru ari kwerekana iki hano tujye mu ntambara za politike na diplomasi. Umuyobozi watavuga n'umwe n'urutegetsi bwa President Felix Tshisekedi bamwita Olivier Kamitatu n'umuvugizi w'ishaka rya Moise Katumbi yasabye umugabo witwa Vital Kamerhe kwitandukanya n'umuryango cyangwa se na ririya huriro rigizwe n'amashyaka ashigikiye Tshisekedi. Ati nyamara Vital Kamerhe ushatse wakwitandukanya n'iryo huriro ry'amashyaka ashigikiye Tshisekedi, ati kuko rwose ibintu bitazagenda neza niyo mishinga yanyu yo gushaka guhindura itegeko nshinga, ushatse wabivamo kuko urwo ruhande ruzagutaba mu mwobo. Dore cyambere bagukuye mu nteko ishinga amategeko, none ukomeje kubiyomekaho, ushatse wabavaho ukatwiyungaho. Niko amakuru abyerekana kuva ku cyumweru nimugoroba muri teritwari ya Beni ADF umutwe wa ADF ukomeje kwica abaturage. Ibi byatumye none hatangira n'imyigaragambyo ikomeye cyane mu gace ngiye kubereka. Umujinya uri kwiyongera muri Mavivi,
umujinya uri kwiyongera mu gace ka Mavivi hafi ya Beni, aho abaturage bagiye mu mihanda bamagana umutekano muke ukomeje kubaho, ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bikorwa n'umutwe wa ADF, ariko abaturage bakavuga ati ese ingabo za leta zirihe, ni gute tuzakomeza kwicwa na ADF? Ni nyuma y'igiterero cya ADF cisha abaturage bagera kuri 13 muri aka gace, kigahitana n'umusirikare umwe wa FARDC, ariko abaturage uyu munsi ahitwa Mavivi bari kwigaragambya ku rwego rwo hejuru bavuga bati ibi bintu ntago ari byo, ibi bintu se byagenda gute? ADF izakomeza kutwica, MONUSCO iri hano, FARDC iri hano. Rero bari kwigaragambya. Turangirize kuri aya makuru avugwa mu ntambara za politike na diplomasi. Tshisekedi yatangiye gukoresha amatorero kugira umushinga wo guhindura itegeko nshinga uzacemo. Ese ubu byaba bihagaze gute bakunzi b'Inkurumama official? Kuri ingingo ho bihagaze gute? Amatora y'ububyuke yasesekaye mu mushinga wa Tshisekedi wo kuvugurura itegeko nshinga. Mu gihe impaka zikomeje kwiyongera mu mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amatorero y'ububyuke yo muri iki gihugu ahuriye mu ihuriro ryita Réveil du Congo, aricyo bita ERC, yatangaje ko azakora urugendo rw'abaturage Kinshasa tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 rugamije gushyigikira gahunda ya Perezida Felix Tshisekedi yo gusuzuma no guhindura itegeko nshinga. Aya matorero abanyapolitike barimo Moise Katumbi, Derese Sanga, ba Martin Fayulu n'abandi batandukanye n'abandi bantu benshi Kinshasa bari kwigaragambya banga umushinga wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga, ariko aya matorero ya gikristo ngo azakora imyigaragambyo yo gushyigikira ngo yuko Tshisekedi yahindura itegeko nshinga. Ese ko ibyanyu muvuga ko mwebwe ibyanyu mutabihuza ngo ntimuzishushanye n'abiyisi? Abantu b'amatorero kuki ibintu bya politike mwabigiyemo cyane? Amakuru aravuga yuko kugeza ubu Tshisekedi yahaye abangaba ruswa, cyane cyane umugabo witwa Gilles Mulindwa. Gilles Mulindwa murabizi ko yari afite insengero hano mu mujyi wa Goma, mu byitaga ngo ni bari refuge, cité de refuge. Gilles Mulindwa muramuzi. Ubu rero ari Kinshasa rwose yabaye icyamamare, ariko akaba umwambari cyane wa Tshisekedi, ari mu bari gutegura iyi myigaragambyo igamije gushyigikira Tshisekedi mu mushinga wo guhindura itegeko nshinga. Gilles Mulindwa yihindukiye umunyapolitike. Cité de refuge yani ngo mu ntago byakunda mu 23 ntago yakwemerera wa mugabo we, kuko wagiye wese kuruka abantu benshi cyane. Iki cyemezo cyatangajwe n'abayobozi b'aya matorero bavuga ko kigamije kugaragaza ko abaturage benshi bifuza impinduka mu mategeko agenga igihugu no gukuraho ibyo bita imbogamizi zikubiye mu itegeko nshinga ryashyizweho mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Perezida wa ERC cyangwa se aya matorero Arikiepiskopi Evariste Ejiba Yamapia, amazina y'abakongomani aba ari kilometrike, yavuze ko mu rugendo aherutse kugirira mu mujyi wa Uvira abaturage benshi bagaragaje ko bashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga, kandi ko bifuza ko Perezida Tshisekedi akomeza gahunda ye yo kuvugurura imiyoborere y'igihugu. Aya makuru yongeye gushimangirwa na Musenyeri Pascal Mukuna uyobora Assemblée Chrétienne de Kinshasa mu nama yateguwe. Uru rugendo yabaye tariki ya 29 z'ukwa gatanu 2026 mu mashusho yakwirakwijwe tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Mukuna yasobanuye ko abazitabira uru rugendo bazahurira ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Palais des Peuples, aho bazasomerwa ubutumwa bugamije gusobanurira abaturage impamvu amatorero ashyigikiye ivugururwa cyangwa se ashyigikiye umushinga wa Perezida Tshisekedi. Yagize ati turashaka gusobanurira abaturage ko guhindura itegeko nshinga bidafite intego yo kongerera manda Perezida wa Repubulika nk'uko bamwe babivuga. Hari amakuru menshi ayobya rubanda, kandi niyo dushaka gukosora. Hashize imyaka myinshi itegeko nshinga rya Kongo ryemejwe muri referendum ya 2005 rikomeje guteza impaka zishingiye ku buryo rigabanya cyangwa se ryagura ububasha bw'inzego zitandukanye z'igihugu. Abashyigikiye ivugururwa bavuga ko hari ingingo nyinshi zitakijyanye n'igihe, kandi ko zikwiye kuvugururwa kugira ngo igihugu kibashe guhangana n'ibibazo by'umutekano, iterambere ndetse n'imiyoborere. Ku rundi ruhande batavuga rumwe n'ubutegetsi bamwe n'imiryango imwe n'imwe ya societe civile bavuga ko impamvu nyamukuru y'iri vugururwa ishobora kuba igusha gufungura amarembo yatuma ubutegetsi buriho bukomeza kuguma ku butegetsi igihe kirekire. Ibi nibyo byatumye impaka ziza ku isonga muri politiki ya Kongo kuva mu mpera za 2025 kugeza uyu munsi, kuva Felix Tshisekedi yagera ku butegetsi 2019. Umubano hagati ya leta n'amadini wakomeje kugira uruhare rukomeye muri politiki y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amatorero gatolika n'abaprotestani akomeye muri Kongo yakunze kunenga ubutegetsi bwa Tshisekedi ku bisubizo by'imiyoborere, amatora ndetse n'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ariko amatorero y'ububyuke, aya ngaya ni babandi y'ububyuke murayazi, atari gatolika.
harimo namwe hano yagiye afungwa mu Rwanda murayazi ngaya niyo yitwa y'ububyuke. Aya matora y'ububyuke rero ubona ko atari kumwe na Kiliziya Gatolika, ahubwo yo arashaka gushyigikira Perezida Tshisekedi. Aya matorero y'ububyuke ahuriyemo amatorero menshi y'abapantekote n'abavuga butumwa, yakomeje kugaragaza nk'afitiye umubano wa hafi n'umuyobozi bwa leta kurusha andi matsinda y'amadini. Mu bihe bitandukanye bamwe mu bayobozi b'aya matorero bagiye bagaragara mu bikorwa byo gushyigikira gahunda za Perezida Tshisekedi, harimo ibiganiro bya politiki, ibikorwa byo gusabira igihugu ndetse no kwamamaza gahunda za leta iterambere ngo ry'abakristo. Amakimbira abakurikiranira hafi bavuga ko uru rugendo rwateguwe na ERC rushobora gufatwa nk'ikimenyetso cyerekana uburyo amatorero y'ububyuke agenda arushaho kugira uruhare mu mpaka za politike z'iki gihugu. Niko bihagaze, niko biteye. Ibintu ntabwo biba byoroshye hano bakunzi b'inkuru Mama Official. Andi makuru ari kwerekana iki? Amakuru n'abafite hano imbere yanjye ari kugaragaza ko andi makuru mabi kuri Costa Mutamba nuko ishyaka rye rya politike Nojeko ririmo gucikamo kabiri. Uyu mugabo arafunzwe ariko n'ishyaka rye rya politike ryitwa Nojek ririmo gucikamo kabiri. Nojek ya Van Walesa uhanganye nako ni perezida w'agateganyo na Noveke ya Maitre Doli Mwanza. Uwitwa Van Walesa na Doli Mwanza bameze nk'aho bari guhangana. Ibi bice rwose ishyaka rya Costa Mutamba nyuma gufungwa risa nk'aho ryakisemo ibice. Doli Mwanza perezida w'agateganyo washyizweho n'abayobozi bakuru b'ishyaka benshi. Aba bayobozi banenga Van Walesa ku byo bita inenge mu micungire ya politike y'ishyaka, kandi bizera ko nta bumenyi afite muri politike. Amakuru yose bivugwa ko ari mu nyandiko zasohotse. Maitre Doli Mwanza perezida mu musa w'agateganyo w'ishyaka rya Nojek yatangaje ikiganiro n'abanyamakuru ku munsi mu minsi iri imbere kazagira ibyo avuga kuri ingingo kuri aya makimbirane akomeje kuvugwa mu ishyaka rya Costa Mutamba. Kinshasa humvikanye urufaya rwinshi rw'amasasu cyane, abantu bakagira ngo wenda Kinshasa se ni imirwano ihabaye. Nyamara amakuru ari kwerekana ko ahitwa Kingabwa ubujura bwitwaje intwaro bwateje ubwoba muri iki gitondo ku cyumweru mu gace ka harejo ku cyumweru mu gace ka Kingabwa muri Kinshasa. Nkuko raporo za mbere zibivuga, abantu bitwaje intwaro bibasiye abavunjayi benshi bakorera hafi yaho imodoka nini zihurira hagana saa 4 za mu gitondo. Abagabye igitero bivugwa ko bafashe amafaranga menshi mbere yo guhunga ariko barayiba. Ababonye ko hari nibura amasasa 5 yarashwe mu gihe cy'ubujura bitera ubwoba abacuruzi n'abaturage bo muri ako gace. Inzego z'umutekano Kinshasa nazo zananiwe kugarura amahoro n'umutekano. Reka tube tuyasoreje hano, turagaruka noneho tubageza andi makuru masha y'abavuga i Burundi, abavuga ku mirongo y'urugamba muri territoire ya Masisi, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, aho urugamba rugeze n'intambara za politike na diplomasi. Ayo nayo turagaruka tuyabagezaho. Witeka komeze kubana namwe, mukomeze kugira ibihe byiza, mutangire ukwezi kwa gatandatu rwose mu gutangira n'imigisha. Nibyo tubifurije bakunzi b'inkuru Mama Official. Turasubira rero, Imana ikomeje kubagirira neza, murakoze cyane.